सेना होशियार बंग सेना होशियार सिख शिड्यूल लॉन्ग लिव सिख शिड्यूल लॉन्ग लिव सिख शिड्यूल लॉन्ग लिव एपीएसएलसी लॉन्ग लिव एपीएसएलसी लॉन्ग लिव we demand by election we demand by election we demand by election we demand by election Sikh schedule law election by election kuna berapa bohong masa orang yang begitu tangcap apa pusing ni ke mata dah nanti nggak sih bang EPCL serat panjang ni bang nanti masuk ni ke deh pasal nanti bani bang ni dia nak jadi paklang nanti ke nanti orang apa kau nanti ke SBC kan tak tupas by election tu hai le dah tu dah laku lakukan banyak jahat hai nyata people nak boleh deh atraksi SBC aja ke cincoi job lo arlo ke BJP side deh lo pusing ni nang jong kunci nang tungke atraksi SBC aja ke cincoi job lo arlo ke BJP lo nang tungke lasi ni nang jong kunci lasi nang tungke paana ke perelu nang tung EPCL si jaya transfer kerja asal mana tu paana ke perelu mah by election भी है निजी तो लग जाती नहीं by election बनाने तुम भी है लगन के नाम तो पिलोटाम कमेटी इलेक्शन में भी है कि भी है कि क्या खेला तो नाम तो एडहॉक कमेटी के सेंस नाम तो आलो के रंग से नाम तो सेने के पास हैं तो के नाम तो आलो हम खेला के इलेक्शन में भी हम तो पेंस नाम तो आलो के रंग से नाम तो सेने के रंग का रंग हम थी lasi Sili Monsora Hok Mangoi nali tumta Nali komane atera tango Komane ronghan tango Nali tumta khai long ripache hoi blok tela bang solong along klam long mangoi Nali tum hanga dak perti nali tum khai si honu ne Kaceng honu jip lotam te EPSLC Kai ke khai ki solam Asolam jika cetana dim Kasi bangoi Nitum kai ke tanang tum hanta tori kuang Kasi noi tum slogan hanga EPSLC long live EPSLC long live Sikh schedule long live Sikh schedule long live Tribal-unity long live Tribal-unity long live Tribal-unity long live Kilojia long live Kilojia long live Adivasi long live Adivasi long live Tribal-unity long live We demand by election We demand by election We demand by election We demand by election EPSLC long live EPSLC long live EPSLC long live Jai Kathar long live Jai Kathar long live Jai Kathar long live Sikh schedule long live Sikh schedule long live Sikh schedule long live No autonomous state No autonomous state Bang Sena होशियार Bang Sena होशियार Bang Sena होशियार Bangladeshi होशियार Bangladeshi होशियार Bangladeshi go back 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 Bangladeshi go Abi mati pinyani apa hala basi election thordun jita ho pine hala basi election Bihar lang to kachongda damakar bi tum Hyderabad konane Gujarat kachongda damakar bi tum hala da election thordun jitu hala da minje tu nok jima election ati kana bima sida pini tum ka bek long le election ati kya ta ba awak nahi be tu se pi jalo bahai jalo
Sita nitung ke pini army arbe ar epen kace sonta nitung jong jong ale bhangali. Rada pan ke do ana rada pan si nitung pini karja kace so. La hello la penken ne nuwe jong jong ka matha damte ne ke rada tumse kai ke ta chinthur nai. Non ka chinthur ko kuna na la chinthur ke. Non nitung ke taw le dia. Bu atung se ke do no. Nitung mara to ba me ka kanga roke. Ingham pena japa ne tu tapta ne akor benang liun e. Akor benang liun e ke people arve ke jang ingham na jo. Ni to mala to ba ka sa chelo. 1 kilometer na plan play ta nang thok ke the. La tong ka chin thur lo. La tong ka chin thur lo ma. La ha development ke pulo ta ha ato ko to ba ra bunai the he. Kuna ne solar project ta ho. Kuna sainik school ta ho. La ha ka ro ke long le ke jo tin ke nang jong nang le tum pha. Lasi ni tu me pecha sia so manang phele pedro jai ka thar sar manang phele pedro nang tum lasi election bi hai ke dalo la kan si democracy ronta nang tum ka akan chok panjang lalu lasi apor do lo pot apor jo endun o elo la panthan si nililam de bi chak lo ka do Korte Injir Igmarli Bong Marli Atum Lapenda Hauraghat Legislative Assembly Area Kasi tong atum lapen along aprek penda do tema setat alang litum si pini Japon lo alang abang pini alang kedo ikok athege ilitum kaching hon Ojit Day member of Karbianglong Autonomous Council October 7 Arni 17 October 7 ইয়াত কে অক্টোবৰ 7 বুলিহে কৈ দিলে আকৌ 25 বুলি 24 হ'ব লাগে নহয় জানো 24 এইটো কাৰেকশ্যন কৰিব লাগিব 24 যোৱা বছৰ ঢুকালে এতিয়া 7 মাহ বেছি হ'ব ইয়াত নিয়মতে ইয়াত অৱশ্যে কাউন্সিল ৰুলত 6 মাহৰ ভিতৰত কৰিব লাগে বুলি ইয়াত কোৱা নাই ইয়াত কৈছে in the event of any vacancy arising in a constituency under sub rule 1 or 2 the governor shall by notification in the gazette call upon the constituency to elect a new person to fill the vacancy within such time as may be specified in the notification, and these rules shall apply as far as may be regarding the procedure for the election of a member to fill such a vacancy. Lada ketok la pohelo Nika cikluan trop angbong pedo tunangi po bangke MLA lapen MP alam MLA MP atum yang si cikluan trop angbong resign de tame lapen ke silot tame wa expel de tame la son lo te hadak election do tunangi po alam do la kipuia theke itum democratic adet apo council lo lapen council long lisita constituency ang bong representative do bek nangji lahela alam mangge athemar representative hello abinong kam lam kaning gia bang ke claim nang gia bang lakato we constituent non ke Hauraghat constituency and amuni datum aning ke hang ason an kisung ason an alang li sining yan ang po ayanon ni cikloyong proxy so selo kaning dia bang vedelo ke claim dia bang vedelo la pulate la ke constitutional failure pula yala mange constitution failed that lo la si democracy da fail that lo la da la si democracy ke fail veder nang ji pusi constitution ke fail veder nang ji pusi election do bek nangji la pen governor si la notification issue nangji peklang nangji le la ke vacant lo po la so
hauraghat a constituency ke intay dang lo abeder lo amunit representative kaninti pinangyabang kekem pinangyabang abeder lo pura gobernador si notice along peklang nanji la penala ka peklang along election ta kapidoya pan